Umthandazo weSabatha. Imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Ishlabelelo senkumbuzo yezulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Mongenu Jehovah, Manazaretha, Yesizulwana zethu, Yehova. Uthubelihle lona wakwaZungu ngaphansi komntwana uNdabezitha eNtembeni entabeni zaseMelmode. Bangcwele sike saba nokubuhlungu okusehlelayo nonkosikazi sihlele entabeni zaseMpumalanga ngokusebenza kwadlula ingane ivele yalala nje endlini yasiyadlula emhlabeni. Kwase kungihlupha kakhulu lokho sithandaza njalo sibuza uNkulunkulu ukuthi kanti kwenze njani kwagcina kuvela ukuthi icala lemindeni. Emva kwalokho ke ilapho oqale khona ukuthi uShembe uNyazi lweZulu lusitshele ukuthi nawo umuzi esiyohlangana kuwo. Lifika unyaka ngithi wawuphela u2022 noma kwaqala u23. Uma lifika uNyazi lweZulu ngizibona ngihamba ngoba sengiyawazi ke lo muzi sangena ngesango leli elingena phakathi kwalomuzi waseKhala Mphefumulo sase sigena ngesango elingena amakhosazana leli lapha yanga kulendlana encane sakudla samalapha phakathi nethempeli uma ngabe inkosi uNyazi lweZulu ingena ngaphakathi khona inkulumo eyayikhuluma engayizwanga kwase kwehla igatsha negatsha eliphakathi kwaleli thempeli kwehla ikhanda lenyoka. Yase uma ngabe ngibuka lento eyenzakalayo ngiyaze saba ke bangcwele inyoka ngendlela esengiyiphuphe ngazo sengiyayibalekela nasebusuku. Kodwa ngalolu yasuku angize sabanga zazihlukene ngokuhlukana kwazo ziningi ezinye zinkulu ezinye zincane kodwa igatsha negatsha lahleli inyoka. Isithi uNyazi lweZulu cha inkinga lena elokhu inehlela phakathi komuzi wakini kwaZungu sengiyoyilungisa lapha hamba uyotshela obaba niqoqane nize lapha. Ngase ngiyabika ke kubaba ekhaya ngoba sathi masiqeda lapho saphuma nenkosi yasithi iphuthuma uye lapha yana kunendle yayikhandwa uma usuke esangweni ubheke ngapha lapha bathi sesipholi khona inkosi ayilishonga igama lethempeli yathi siyohlangana kulomuzi lo ayilishonga igama. Lapha engifuna ukuya khona ke yathi uPaul oqala uyobona ngalamatshe nawo amatshe aqoqene ngale kwalawa afihliwe ngapha angazi ngizothi noma ipulpit noma yini. Uyasithi okwesibili kunendle engiphuthumayo ekhandwayo naya lapha yana yamakhosazana isipholi
ngesikhathi siyibona yayilapha esinqeni somuntu yathi phuthuma nawe unikelela imndeni yakini kulendlu uzofuna ithempeli elinalezi zihlahla lezi ezithothene kanjena ilapha ngiqoqe yonke imndeni lezi akusiza inyoka abantu imindeni yabantu lesilinda abantu njengobilana nawe wakini usulapha uma ngabe ke ngikhuluma nobaba salifuna lo muzi sinempawu ezintathu sizobona ngawo sawufuna lo muzi ezweni lakithi eMelmoti ubaba sangawuthola aphinde nami ngayaluza lena eMpumalanga ayilutha siutholi lo muzi kanti ngenhlanhla kuzothi ubaba eguqe emva kwamfundisi uMlungwana lena ebuhleni inkosi lapho eyatshela khona umfundisi uMlungwana ngonyaka lo wa 2023 ukuthi akayekhala emphefumulo lapha ayohlangana khona naye alungisa inkinga zasekhaya ubaba waseyakulalela lokho wathi ayi mhlambe naye ubetshela ukuthi akaye lapho wasefona mina wathi kunethempeli okuthiwa isekhala emphefumulo kwamasha ngizoke ngivakashe khona wathi mayefika lana kwaba usuku wayemakuphela nje inkonzo wangifonela wathi hayi sengutholile mfana lo muzi kumele sihlangane sibuye size lami ngase ke siyahlangana nobaba sitshela ukuthi into kufanele siyenze singabendlu bangcwele kwavela inkinga kwalahleka nemali ngase afika umuntu omdala futhi wasethi cha asishonga ukuthi nina yenzeni kube okwegceke sithe buthana umndeni wonke wakwaZungu nizohlangana la sizothetha amacala omndeni wonke haya wegceke lenu kuphela ayi sakwayi lapha siqala khona ke ngonyaka odlula uqala unyaka sizama indlela yokungena umuzi ngomuzi nomuzi esiwesabayo imizi ke abantu bayazibangcwele kunomuzi okusabe okuthiwa ngenwa kulo kodwa sahamba saze safikenela nakuleyo mizi yakithi ulolo hlobo lolo uma ngabe sekwenzekile usese ku-August ngonyaka odlule noma uSeptember sakhumbuli ngase ngingakaze ngifike ubaba kuphela wayesafikile la wayibona indawo savumelana ukuthi iyona mayiseyibonile sengiyasuka ngithi nomakoti siwe eMpumalanga sithi asike siyobona le ndawo ubaba ayibonile uma sifika lana ngeshwa ke ngenhlahla kusiyishwa umthetho awusilibhadi uyinhlahla kumuntu kukodwa kwe ukuthi uyawulalela yini uma sifika lapha esangweni insizwe zayigadile lo muzi zase zithi ingane encane encelayo ayingeni ngaphakathi kwalomuzi safika ebusuku ngamo9 isikhathi kwase kusiphatha kabuhlungu lokho ngoba sasifuthelekile sithi sizolala kuleli khaya kodwa ngenxa yomthetho sawulalela sahamba sancenga umzala wethu ohlala lapha eThekwini ubasilalise udade wethu sasihamba naye wasala walala esipholi kodwa bangcwele ngilapha ekutheni uyayethi umshumeli asulaleleni umthetho uNkulunkulu uzosiphilisa uma siwulalela umthetho noma ngabe uyasikhipha ngaphakathi kwalomuzi kodwa mawulalelile ubo uNkulunkulu uzofinyelela lapho ukhona ngalolo lwesihlanu lo sulele laphana ngesabatha sizoza la esontweni kwafika umshumeli sasingakafiki lapha sasifika oqala nathi siyohlola lento ubaba seyibonile uma ngabe silele lapha endlini nomakoti leli gumbe sanikwa kulo kungena unyazi lwezulu luhamba nomshumayeli engamazi kuhamba nomfundisi bathathu umshumayeli wama ngapha ngakwesokudla sami unyazi lwamaphakathi kwakhe nomfundisi umfundisi engalengwe kwesonxele waseluthi unyazi lwezulu umshumayeli bashumayeze naba bakwaZungu sebefikile wakhuluma lo mshumayeli ngakudideka ngiyambuka angimazi lo mshumayeli indlela ashumayela ngayo ayifani ukutshela ngomthetho ukutshela ngomuzi ukutshela ngezinto zasekhaya ukhuluma intshumayelo yakhe ihlukile uma ngabe qeda la seluthi unyazi lwezulu suqedile umshumayeli wasethi yebo wasethi nawe mfundisi mina khuluma umfundisi waseyakhuluma nanele emagameni amshumeli inkosi yasibusisa inkonzo yasethi kulungile yasiyahamba uma ngabe sisihle lapha na sengithi inkosikazi kuthiwe ingane ayingeni kodwa ngoba kunokuba sijike asihambe siyosabatha sobona khona ukuthi kwenzakalani sashiya ingane kumzala le edolobheni sazosabatha uma sifika sipaka imoto ngale ngaphesheya ngale lapho pakho nama uhamba noJamengweni kwase sifika isikhathi sekulate uma ngabe sifika lapha nje sekulapha ko5 to 9
uyakhuluma lo muntu lona uphethe umbhobho lapha ethempelini siyaqoka ngagcina ngiphendula unkosikazi ithi mina hey uyabona lo muntu kade ngitshela ngayo ukuthi kade ewumshumayeli ekhuluma la eceleni ngombhedo uye lo khuluma lapha ethempelini umshumayeli lo khulumayo bese ethi umakoti bese kubuya lokho phela safundiswa kuleli bandla ukuthi noma umuntu ungamphupha emumvangeli mangeyena ukusho lokho kwabuya leyo nkokhelo lokho ngase yithi ngiyaxolisa nkosikazi fanele siyobheka singaze kuthiwa sesagcoba umuntu senza into engafanele ezulwini ngagijima ntinini ngazoma lapha eceleni ngazobuka ngase ngiyambona hawu uye lo mshumayeli yaqala bangcwele inkonzo yesabatha wathi mayisibuyela kumshumeli wayiphatha njengoba wayeyiphethe enathi endlini waze wayiqeda ngalolo sabatha kwakukhona umfundisi wathi ungwalene ezantsi anganoma mpondo noma umzukwini noma uzulwini into igama ete kanjalo umzulwini kwakukhona lo mfundisi lowo naye futhi mayesenanela nanela ngendlela ananela ngayo ngase ngifonela ubaba athi hayi baba yimpela le ndawo lena ebesiyicinga usufikileke bangcwele umndeni wakwaZungu okungiphakamisa manje ukuthi benilokhu ngesaba ukuphakama ngoba zonke ikhawu masifika lana besifika sihamba nomndeni wakithi kwaZungu namhlanje kobaba ngoba bekho bengithi angiphakame ngikudlulise lokhu bese futhi ngiyacela kuNkulunkulu ukuthi umndeni thina kungenzeka sithi siuqoqe wonke kanti kukhona osele kodwa siyacela amagatsha onke uNkulunkulu awahambele nawo awaqoqe ngoba sesize sangena nasendlunkulu yakithi nayo yayiletha inkomo yokulokhuzana yokugeza amakhosi nenkomo futhi yokulokhuzana amabutho eqondene namabutho siyacela nje konke ukuthi uNkulunkulu kube uyena osekuphathayo sibambisane kakhulu kunaqala somndeni singahluleke ekugcineni inkosi imbusise nikuzwile amen ngibingelele abantwana bonyazi lo okhulumayo abantwana bonyazi usandile ngusandile wakashange ngisuka ePietermaritzburg kodwa namhlanje ngihamba nesizwe nezizukulwana azakashange ibona ke abangithumile ukuthi ngize la ngaphambili ngizozama ke abantwana bonyazi ukuthi inkulumo yami ngiyifinqeze kodwa umbiko usuthole kuyona okwenzekile la amashange abantwana bonyazi sabantwana bakashange nesizukulwane sakashange angikubeke ukuthi asihlelisene kahle ukuntula kuningi izinto azenzeki and uma futhi usuka nihlangana mhlambe ngokwamatoho asithi nje mhlambe ngisuke eMaritzburg ngibona umunye eThekwini bakhuluma same thing ukuthi akhambi kahle kwashanga nakhona nje endlunkulu akhambi kahle abantwana bonyazi so bezilozivela ke ibonakaliso kwaqala la kufika umntwana wesifazane echaza ukuthi ubona abantu bakashange behleli besosizini engathi baboshiwe bahleli emgodini njobe kade echaza ke umshumayeli Elia utheme echaza Elia ngayibona ke lenkinga eyayibekwa untombazane loyo kuningi ke bantwana bonyazi kuthe ngo2022 kwahlangana ke bonke abantu bakashange umhlaba wonke ukuthi ake ibhekwe lento bathe mabehlangana ke kwase kuqhamuke ke umyalelo othi ikhona indawo la kulungiswa khona labo abangasekho kodwa ke okwaqhamuka ngaleso sikhathi abantwana bonyazi engizokubeka nje kwavela nokuthi isizwe sakashange kwakuthi uma umqambo wendlela efika endaweni yakhona babemsasazela ngezinja bemchapha ngeinhlamba benza yonke into so isithi into kamayivela ukuthi hambani nolungisa lapha ekhala emphefumulo kwavela ukuthi nilungisa kanjani into nomuntu enanimhlukumeza kwavela nokuthi futhi kuloko kuhlukumezeka engazi ukuthi isibongo nje sashange sasulwa ngisho nakhona ezulwini isibongo sashange into engekho so kuyayenza ke umqondo lokho mawulalela ubheka
lo ntulo esikona nosizi nayo lenkulunywe bekwayo uma nje ubuza mhlambe uzobuza abantu abawu5 abawu3 bayivuma lonto abawu2 mhlambe bajabazi ngisho nayo impela undaba ezitho akashange wathi akayazi kodwa ke mangihlabela phambili nje kwayisivumelana ukuthi cha ake siyeni siyolibona unyazi lwezulu sicele intethelelo kwenzeka ke lokho kodwa asizange sivele sisuke sithi hayi soce intethelelo sizothenga ukuthi into yavele yathi hambani phela niye kulona unyazi lezulu umuntu ekuyena namhlukumeza kufanele nithole ukuthi ukuze anithethelele kumele kwenziwe njani saya ke ngonyaka odlule ngoJuly sise ePlini la kwavela khona ke sakhuluma naye ubaba nami ngangikhona uqobo sihamba nomfethu nawo uphuma ebukhosini futhi ogqoka ingubo emhlophe ubaba ke sambekela washo kwathi hayi bengizocela nixolise ngokuthi nokuthi sabe sesihamba ke kuthe ngomhla ka21 ku September last year sikulapha eAdams ngithi sephilani safika ke nakhona ke siziphethe izipho lezo engicabanga kwakuyisithole nje esimhlophe kwakuvele nje kwagqama ukuthi kumele kube into emhlophe ukuze kuthethwa amacala ayintethelelo kodwa ke bazalwane ngicela ukunisa before lo 21 sambise lesisipho ngilele ngivuka ekseni kufona umngani wami ngithi ngabo 9:10 uthi Sandile ngikubona ngikuphuphe uhamba kunomuntu kade eqhamuka olwandle ufake ingubo ezimhlophe isiphika sibheke phezulu nawe kade uhamba nabantu abaningi bekulandela kodwa niya kuloya muntu wathi angiyazi ke lento uthisha ukuthini kodwa engikukhumbulayo kunomuntu obeseduze kwakho belokethi kumele nawe uthole ingubo emhlophe efana neyaloya muntu so ngingayinaki ke lonto kodwa ngifonela umuntu umfethu okhona nakwana namhlanje nayo igqoka ingubo emhlophe ngimtsheleke ngithi kunento kanjena ngibuzeke phela nami ulwazi alukho ngenze njani mfethu nami ngiphuthume ngoyithenga wathi haya akwenziwa njalo shange kuzomela ulandele imigomo yakhona kodwa ingubo emhlophe iyogcina itholakele usulandele imigomo yakhona sase siyake kunyazi masifika laphana sasibaningi sizulwane sashanga kodwa amaphoyisa lawa ayethi akadluleko yobe kudaba lakhe sachaza ukuthi ayisamba nondaba ezithe asethi ke akungeni wonke umuntu lapha sicela sonke isizwe sisale bavele bakhomba yena undaba ezitha base bethi nangi nalo oseduze kwakhe bengikhomba nje random ukuthi nalo sicela ahambe naye so leyo nto ngisho ngoba kumina iyayenza ke le sense le yokuthi vele kuthi sasibona yena ubaba lapha ephushini leli ngangixoxelwa lona amen sidluleke lapho ke ifike ke into le esilethi la eKhala Emphefumulo namhlanje eManazareth into ithi ke kumele sikhiphe izipho lezo siziphethe ke izipho kube inkomo engithi eziba u7 uchazileke ubaba ekseni ukuhlukana kwazo njengabantu basebukhosini ke khona niyamabutho khona niyakhona ebukhosini njengokulandelana kwazo kanye futhi nezinkomo ezimbili engisho ukuthi ke silana Manazareth siyisizwe sakashange siyazehlisa futhi khona esakunquma ukuthi before size namhlanje umhla ka5 sonke kusukela ngoSeptember ake yebo nazo nihambisile lezi nkomo ezalisho uNkulunkulu kuyena yebo sayihambisa ePhilani Adams angithi njengoba ngishilo baba ngisuke ngabuyela emuva ngichaza le phupho kodwa bese ngikuyona indaba so iyahamba ke inkomo lapha eAdams so savumelana ke emva kokuhambisa isithole leso ukuthi ake sizame ukuthi sithole ithuba lokuthi size lana eKhala Emphefumulo bese lokho siza ke Manazareth sonke ngokuhlukana umuntu ezohlala lana akhulume nomndeni wakhe nami nje ngilitholile ithuba ngolesine lo lesiphuma kuona ngafike nganikela isimayo ngalithola nethuba lokunikela futhi ngahamba ngosebenza besisebenza naye umfethu lo la eceleni nje ngawo lesine leyo nto sathi ukuze umuntu understand ukwenzakalani ngempela axhumane nabakubo ahloniphe azothe
yingakho ngithi namhlanje sifikile nayo yonke impahla inkomo ezimbili bese kuba ke lezi imbuzi ezo7 siyathobisa ukuthi sicela inkosi sibusise ngalokho siyabonga Ngiyabingelela igama lami ngoThobane ngoabiyela enkandla eMantaba ngaphansi kwenkosi uMpongozi. Batwana baNkulunkulu ngize lapha ekhaya lomphefumulo ngokuzohlambululeke ubaba uMatomula owalimala ngengozi yemoto waseyanqonqa washa. Ungcwatsha wakhe wangcwatsha esengcwatshwa umlotha. Manje ngize lapha ekhaya lomphefumulo ngokuzomhlambululeka ukuthi siyacela ukuba uNkulunkulu emenze ebe umuntu naye. Ngoma wahamba osomlotha esengcwatshwa yena. Ngizohlambululeka uanti owahamba ngamanzi. Uma wahamba ngamanzi bocheza nabanye abatwana abangesaphuma yena ngizocela uNkulunkulu akaShembe emkhiphe kulawo manzi lawo emenze naye emfake ezulwini lapha ekhaya lomphefumulo ngizoyicelela ukuthi ngizohamba ngekhaya ngiyobika le ndaba eyalapha ekhaya lomphefumulo eyenziwayo ngiyacela uma ngenkosini yaseMahlazini kaBiyela ngeyitshena ngayo lento le yasekhaya lomphefumulo engicela uNkulunkulu akaShembe ebe kanye nami lapho sengiyibikela ngale ndaba yalapha ekhaya lomphefumulo bebonakala bonke beza lapha ekhaya lomphefumulo ngiyabonga ngiyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni uNyazi amen umfana umvelo igama wakangubane eimbuzini ezu8 esengayiletha la ekhaya lemphefumulo kusukela ngoNovember 11 sengiphinde ekhaya komalume ngathi ngilele ngangena eqhugwaneni ngenhla ngafica ikhehla elaligqoka ibhlukwe liqimbile ngenhla lalibhala ngoshoki phezulu endlini libhala lithi indlu lena yabafundisi bakaShembe indlu lena yabashumeli bakaShembe indlu yabakhokheli lena ngalibuza ukuthi lubani lathi ngeke ungazi mzukulu ngimdala kakhulu ngithe sengiphuma ngayibona ngathi sengiyaphuma esangweni mangiphuma esangweni ngihlangana nenye inkosazane iyangimisa mangehlisa iwindi ithi bhuti uyaphila ngithi ngiyaphila ithi ngikubone engathi ngitshela into eyibonile isibonakaliso ithi ngikubone ngathi uyaphuma lapha komalume wakho uyahamba uya kwenye indawo kodwa wathi mawuphuma basala bafa bonke abantu la emva kwakho kuleli khaya einsukwini eyidlule ngilethele izimbuzi kube sekuvuka imbuzi ezinhlanu eyiqondene nezalukwazi ezagana kangubani ezathi asibanga umdibi imhlanje iqhuba imbuzi sasala thina ngoba safika lapha ekhaya ngokuzogana zithe mase ivuka lezi imbuzi ngase ngihlanganisa ngizama indlela ukuthi zingaze isusu kushisa ngihlanganisile eManazaretha ngifike nazo sumndeni wakangubane zibe zina ibanga 5 kodwa ke ngokuthembisa ukuthi ngizoyiletha esene kuthe khona lapho ngoba ngiyithenge ngolesine uthe ngolesithathu ngizovuka ngiyoyithenga lezi imbuzi kwafika ngithe ngiqeda umthandazo ngase ngibeka isihlabelelo bengiqala ukuvula isihlabelelo ngivula ubaba omkhulu ngasibeka nje ephekwe suitcase ngabeka ingubo eceleni ngase ngilala ngithe mangilele kulesihlabelelo kukhuluma isalukazi engathi sikhulumela kude sithi mntanami sasho nje lethi mntanami isikhathe eside sayesithi ngisesigodini sosizi ngibese ngiphaphama sengizokwehlela ngezantsi ngizokwazisa amabomvu ongubane kuthe kade ngiyiza la ngizosebenza ngafika late angisazi kunini kodwa emasoteni amabili adlule ngadibana nomfowethu ngizothi ubaba
khona uvamise ukubabhizi ngamathuluzi nje kakhulu. Ngathi mangifika wayesethi bonke abantu abafika abayosebenza baye ngale kumngeni. Wabiza nje ngelinye igama angalazi. Yebo. Ngathi mangiya khona ngasebenza kakhulu lapho ngoba ngangifike late. Ngithe mase ngiphindele endlini sengilala ngazisa abakangubane. Ngithe mase ngilele ngayibona ngila ekhaya emphefumulo. Inkosi uNyazi ngasendlini yamaphoyisa ngasesangweni kunompompi engathi usinki unompompi eceleni kwakhona. Inkosi yayiphethe ujeke opinki iphethe neplate eceleni ngapha esandleni saka left. Yawakha lamanzi ithe mayiwakha iza nawo ngapha ngeneno. Ngabona abantu abebaningi labantu laba babefaka ingubo ezimhlophe abanye bengayifakeli ingubo ezimhlophe. Bangidudula labantu bangidudula ngaze ngayithola sengiguqe phambi kwa inkosi. Nganikela ngeminikelo ongango 170 nganikela inkosi yawuthatha ngesandla lo mnikelo lona. Yayisingibuza ukuthi ngithini. Angibangi ngisakhuluma kodwa yayisibuza indaba enkulu ngoba yayazi ukuthi ngifuna ukuthini. Yayisibuza indaba enkulu ukuthi injani inhliziyo yakho. Ngayibheka inkosi ngayibheka emehlweni. Yayingabukeki ngoba amehla ayinyakaza engahlali ndawonye ngabheka phansi. Ngathi inkosi yamakhosi angiyazi baba kodwa ngiyacela Nkosi uyidale wena kabusha. Yayisithi asiguqe. Saguqa la okuvamise ukuthi iguqwe khona mawufika uzosebenza uyibike. Saguqa lapho ngoba nayo yaguqa. Noma ke yona yayithe kuba inde sibancane thina. Sabheka ngasekhala emphefumulo. Kwakuvuliwe kuhlele linye ikhehla ngasemnyango ngoba phakathi kwakunamabhentshi amaningi nje nendlela yokuhamba indawo yokuhamba phakathi nendawo. Eyakusho inkosi siguqile sibheke ekhala emphefumulo yathi abangene bonke sakhuza ingcwele eManazaretha. Sengehlela ngezantsi siyanikela ngiyibona siyanikela etafuleni kunabashumayeli ababili abahleli phambi kwami banikelisa kuneimbenge ezimbili. Lembenge lengapha yayinikela umnikelo wesakhiwo. Ngathi manginikela abashumayeli bethi nikela kakhulu ngapha esakhiweni nikela kakhulu ngapha. Mathi mangikhipha omunye umnikelo basebethi uthini ngalona angisho ngolutho kodwa ibona abanginika isibusiso basebesho lokhu engizokunikelela sengikhohliwe. Cela ukwehlela ngezantsi ngiyacela ushembe ekhumbule amathambo alomndeni wakangubane ebatakule esigodini sosizi kuphele nosizi phakathi komuzi inkosi. Ngiyabingelela abangcwele. Igama lami ukhethiwe ngwaMthembu suka esigodini saseMbumbulu ngaphansi kwenkosi yakaMakhanya. Ngilapha ngibe namaphupho kulamasonto adlule ngicathi ngenyanga edlule siyophela kunosisi abangani bami bamawele uThulisile noPhilisiwe. Ngiphupha engathi ngisendaweni yasemakhaya endaweni engayazi njengakaze ngibone kuqhamuka isalukwazi sithetha sihamba nobaba oyinazaretha ubaba lo owehamba nesalukwazi ephupheni sengimbonile ngoba ngisengifikile le enkonzweni. Mengimbona lo gogo athi kade ngikhuluma ngithi thatha uphili thatha amawele uhambe nawo uye ekhaya lomphefumulo bayoxolelana ngoba ugogo wabo nomfowabo la ebekhona abaneme ngalento abayenzayo ilokhu bahamba bayona basele la emhlabeni bayakwebhana. Ngithi mina amawele asekhaya samancane futhi thina sinayo umfowethu ngimasa amantombazane sodwa asilogogo ingoba uphendula kakhulu hamba uye ekhaya lomphefumulo uyosho ukuthi laba abanenkinga bazoyihlambulula baxolelane ngoba laba bangale sebephatheke kambi ukuthi emhlabeni baqede bahamba basala bangazwana. Eyilingihluphe leli phupho ngithi ngiyaphaphama ngiyathandaza ngithandaze nje umthandazo othuli ngizizwe ukuthi ngiyadavuza ngithi ngiyalala libuyi lingihluphe kusekuseni ngithi ngifonela uma wami ngifuna ukumbikela ukuthi hey ma ngiphuphe into ephupheni nje incingo ivele engasebenzi ihamba inetwork ngize ngirepute phone. Ngibuye ngithi ngisahleli lidlale libe film leli phupho ngivezelwe ikhaya lomphefumulo ngiyayibuza ekhaya akekho sonta eManazaretheni akekho nje ngisho sondeleni nami
ngiyibuza ukuthi kephi ekhaya lomphefumulo ngizokwenze njani ngihambe ngiye kubaba wasendaweni okhonza kaShembe ngithi baba ngiphuphe kanje athi ubaba ikhona indawo ekuthiwa ikhaya lomphefumulo ikaMashu nami kodwa ngiyazi kahle ngibuyele ekhaya ngilale lolo suku kuthi kuzose ubusuku bakuzoba lesithathu ayilingihlupha iphupho libuye logogo esethethe nalo baba obekade ngimbona khona la ekhaya ngoba sengifikile sengimbona ngamehlo enyama aqhamuke naye eshinga ehamba phambi kwami kuze kube ngathi ufuna ukungikahlela athi isicefe nje samantombazane angafuni ukulalela ngivuke ngakusasa ngihambe ngifuna ama direction kusuke eMbumbulu ngigibele kuthiwa ngehle emashurenke ngibuze mengifika la esangweni ngiyibuze ukuthi ngize ngithole mengifika la esangweni ngithola omunye ubaba mase ngiyabuza baba ngize ngento kanje ngibe nephupho elikanje athi ufike endaweni eright usubatholile labantu obuphuphe ngabo na ngithi kade ngagcina ukuxhumana nabo ngenxa ukuthi mina benginenkinga yefoni athi kumele ubathole nifike nabo labo bantu uma bevuma mebengavumi futhi ayikho inkinga oh kukhona ephupheni ngitheme ngifika la ngihamba nalesalukwazi ngingena lapha esangweni kulendle lapha encane ngisibone lesalukwazi sesingishiye ngaphandle ngisibone sesingaphakathi kulolu ucingo olingala kulendle yakhiwayo ngibone nawa lamawele ebengitshelwa ngawe ephupheni hawu ngize ngibamemeze ethuleni ophilini imeleni lapho ngoba ngize ngani lana beze oyedwa wabo eze oyedwa wabe sale dangele engafuni ukusondela kuthina singene nalomunye ephupheni kuze kube ngathi siyasebenza la ngaphakathi sibona umfula sicosha amaphepha sisebenze sikhuleke sidle mase siyahamba ngithe sengiphaphemeke einsukwini ngabafonela ngamtshela lo okuyena ebenginenamba yakhe ngathi we ngiphupha into kanje yavu ngihlupha njalo ngoba ngihlobene nakuhlobana nabantu bakamvuna kodwa ngihlezi ngizophupha into zakho mase emva kalokho akhulume newele lakhe mase ngithola ukuthi bangcwele vele abezwene kodwa sino 2 years sagcina ukubonana abazwene nje ngale ndlela ebiyimbi kakhulu manje mase bembuleleka nangesendaweni yakaShembe ekubeni kwabona basonti kaShembe shuthi sabona ukuthi into serious kumele size la namhlanje senza usuku ke nawo lamawethu igama lami nguhlanzeka ngwamaphumulo ngisuka endaweni yaseMlazi ngiphuma emzinini ongathoma ngiphuma ekhayeni lami engathi alilikhulu kakhulu ngikhelisa ugogo wami noma kase wabe yimini njengamanje ekhaya kusele mina labanye abadala nginama abasekho so silokho esishona kushona udadewethu kushona ingane yami manje ingane yami sesibhedlela udadewethu ungishiye umuntu eyovakasha ngezokuthiwa wayiwela washonela esibhedlela ingane yami ngomgqibelo ngomhla ka3 lo sibuya kona yahamba nje ngiyibuka eThekwini nabangani bayo awungeze kuthiwa esibhedlela ininyazo abantu yashona ngomhla ka8 emncabeni wayo kade ngifihla yona ingane yami yentombazane elamayo yahlehlela itekisi yayishayisa khona emncwabeni njoba ngisho ngithi lokuchazela abashumayeli banizela okay ngiphupha ugogo wami njoba ngila wasangizelana ngizobika lo daba mase ngicela kwenziwe ithikithi bahlanjululwe bahlanganiswe ukuze bawazi ukungisiza futhi bawazi ukuthi mingikhuluma bangizwe ngiyayikhetha inkosi uNyathi lezoni igama lami nguNonhlahla wakasibiya eMandeni benginenkinga yokuhlushwa inyoka ebingilala ubusuku nemini ngasakuthola ukuphumula ngafike ngayiceba la lenyoka uma ngiyiceba lana ngathi uma ngifike ekhaya ngagula ngasakwazi ngisho ukusukuma uma ngigula mhlawumbe phela 2 weeks wonke ngigula kwafika izwi lathi akekho yokulapha wena yabona eMandeni zonke lezi inyanga nezangoma engaphansi kwakho akekho wena yokulapha kakazalwa
Ngatsuka lapho ngazama cela uma ukuthi akanginike ubhoko lakhe ngitotobe ngendlini nangasenhle. Uma ngifika endlini nangasenhle ngabuza ukuthi kanti ngikuliswe lani. Ingoba ngaye kumsebenzi wenu noma ngikuliswe lani. Kuthe sengilele. Kwangathi umuntu uthatha umoya wami ubeka emfuleni. Lo mfula ulidamu elikhulu. Athi wemzukulu yabona kunomuntu akasibiyo yikhehla oboshelwe enyokeni namakhanda awu7. Nangi lapha. Manje akaveli uvela ikanje. Kodwa iyangithoka umzimba. Manje ngoba ngigula ngikuliswa ukuthi umzimba wami awukwazi ukuthwala lenyoka le. Indlela okuyiyona ngathi ngumuntu ongaphili nabanye abantu. Ngikwazi ngisho ukusensa ngisho umcabango wakho. Athi lo mkhulu uma ngabe ungasebenzi mzukulu uthi uzongibona kanjani? Angifuni ukuqamba mangaphambi kwaShembe. Ngahamba ngabuyela emsebenzini ngayikhipha ingane dadewethu ejele ibiboshwa. Hayi ngathi ayikhona angikwazi ukubuyela emuva mina. Sengihlawule kangaka angikwazi ukubuyela emuva. Ngahamba ngaye ethempelini ngatshela umshumayeli. Umshumayeli wangithatha wangisa enkosini. Enkosini ngafenga kuzoba kulesihlanu ngizovuka ngesabatha ngabe nomshumayeli. Kwaqhamuka inyoka ngayizwa ugibela embedeni. Ngayizwa uhamba phe kwami ithi ye wena umkhulu wakho wayecela kimi izinto ngimenzele. Yini wena ungaceli kimi izinto ngikwenzele? Ngayiphendula ngezwe lodwa ngathi mina ngiNazaretha mina. Ngangacela ngathi mina ngiNazaretha. Ngavuka ngesabatha ngahamba ngayiceba enkosini. Ngathi uma ngibuya imoto ingibeke kamshumayeli ekusuku. Yathi kade yongiceba kuShembe wakho uzobona ngizokukhombisa. Ngama ngomkhuleko uthi uma ngilele ngaphupha iza kade ngingakaze nje ngiyiphuphe lokhu ngaqala ukubageza. Ngaphupha izalukwazi ithi phakama ifuna ukungishaya zayikaka. Sathi kade uyihlupha lengane wena. Kanti inyoka lomkhulu loboshole emanzini wahamba wayenyimbani angikwazi nokuthi kuphi kodwa ungitshela ukuthi yena wayenyimbani wolanda lenyoka le wayiganisa nedlozi la kwaSibiya. Masithi siyabamemeza abaphakama bona kuphakama lenyoka le. Lenyoka babecela kuyizinto. Manje namhlanje ngizele lokho ke la ukuthi ngicela uShembe ikhiphe lapha kwaSibiya lenyoka. Umkhulu uyasho ukuthi mzukulu ngona mina kuShembe uShembe ngamenza into ebuhlungu kodwa kasho ukuthi wamenzani uShembe. Uthi mzukulu ngihlawulele ngenkomo ezintathu ehamba ngamasonto mangawathola amandla funa izimbuzi eziyisikhombisa elingana nalawo makhanda leyanyoka leya. Ngicela uShembe ayongibhekela ukuthi umkhulu wamenzani. Yini umkhulu le wayona kuShembe ngoba kangitshela uyangifihlela. Ngifuna iqinisa ayekuqamba amanga ayekungibuyisela emuva kanti mina ngifuna iphambili. Angithandi mina ukuba isangoma nenyanga. Inkosi ibusise nizwile. Imini yesabathama iba yinhle kwabangcwele. UMangcobo Ndlovu lokhulumayo osuka eNdwedwe ngaphansi kwenkosi uNgcobo. Engikuzelelana ngilethe impendulo ngokuba ubaba uShembe usenzele imangaliso. Ngizoba mfishane ohambweni engizolixoxa. Sifikile la ekhaya ngokuyalelwa nathi ukuthi cha ke siphuthume ekhaya lomphefumulo ngoba izinto bezingahlangani bazalwane. Sase siyahamba indlela yasekhaya lomphefumulo. Mase sihambile kwase kufuneka ukuthi cha masibakhiphe esigodini sosizi. Siyenzile ke imiyalelo yonke eshiwoyo kwenziwa ngohlelo lwakhona ebuhleni yaze yagcina iphethekile. Kwase kuyashiwo ke futhi ukuthi cha ibona bazoyifikela bazosho ukuthi kuhambe kanjani. Engisho ukuthi uShembe uyinkosi yamakhosi. Sihlalile ke sahlala salinda kwazothi kumakoti nje wakhona lo guqela phambi kwenu afika amaphupho bazalwane. Mayifika amaphupho siyayinyuka lezi ntaba nabantu engingabazi. Siphethe izinto ezidliwayo masinyuka size sigcine sidundubala. Kudlule lapho ngingayixoxile indaba ngiyithule.
Mase ngibona amaNazaretha etheshaye kanjena ngibona ngiphakathi kwawo liyabuya iphupho elifikile kumina ngababona bonke abangcwele begqoke ezimhlophe bephezulu ngathula ngaze ngagcina sengilibika udaba ephupheni lokugcina kufike ugogo obesanda ukuhamba emhlabeni wafika wathi yazi usibona nje thina sesihlambulukile sihlanzekile simhlophe wangikhombisa amaNazaretha amaningi wathi mawungase usibuke nje kahle sesimhlophe qwa sesilinde khona ukuthi nisingenise ekhaya lethu ingakho ke ngithi angize sizobonga usiwumndeni wakaNdlovu ukuthi esikwenzele ubaba uShembe asazi siyabonga ogcina lo ngemo ngekhathi inkosi yasephameni ngizobaza amandla kahle akaShembe onyazi lezulu indeni yami yayiboshiwe igama lomuntu okhulumayo noma ndowadlamini boshiwe imndeni yami khona lento esikutho sinemoya siyebantwini bathi basilungisela imndeni yami bayibopha emehlweni bayibopha ezandleni bayibopha ezinyaweni yayingabone izimpumputhe lapho bebethi bangilungisela kanti bangibulala bangiqeda hamba ngasengayeka lento ngaphumela uShembe onyazi kwafika umqalo wendlela wathi angizela ekhaya lekhaya ngangakwazi wafika ngabanikelela ngabenzela izinto kuhamba wafika unyazi lathi mntanami into fanele uyenze fanele uthenge imbuzi qala makoti umqalo nje ngafika yaphi nendawo wathi ngifika ekhaya emphefumulo wathi thenga imbuzi mntanami base nginikelile wathi thenga imbuzi wayikhomba lembuzi ezintathu ngase ngithi uNkulunkulu asephameni lento ngizoyithini ngase ngimamele umshomela majiya uma ethamba notshela imndeni ngabuyele emuva ngaphindela ekhaya ngafika ngahlala phansi ngabatshela ngikhala emphefumulo kwanhlangazeka umuna moya ngaphinde ngabatshela kwanhlangazeka umuna moya ngabuyela kuma wami ngahlala phansi ngathi ngiyamtshela kwanhlangazeka umkani moya kubhlungu khona umuntu wayehamba la ekhaya eNazaretha ekugcineni wafika wangitshela wathi yazi ikhala emphefumulo ngake ngahamba khona pho wawuthuleleni kanti na wathi hayi ngake ngahamba ngithi mina indaba inje abese shonisa phansi khansi ngiphumile ngaye ebantwini abangakholwayo ngahlala phansi nabo ngakhuluma nabo bathi bekulungile lishaye elethu silinde abakini abakithi bayishonisa phansi abafaka ingubo emhlophe yase ngihlupha lento ngase ngizoyenza njani ngase ngihlanza imali ngingedwa kade lento ngiyicula ngoba kwavele afika unyazi lathi unyazi kwaba nemali njengoba kwakhe umuzi wakhe banganikela ngemali emshumayeli iyangena nayo kulunga bese senza umsebenzi wakho ngathi mina Nkosi uyayizwa inhliziyo yami ngase ngitshela omunye wathi omnyayi mina nginayo imali okudlala ngehlanganisa imali ngathi uJanuary ngifuna lemndeni bixoxa indaba ngehlanganisa amaNazaretha yahlangana kwayinkulungwane ezimbili ngafika nayo la kuDisemba kuphela ngafika nganikela ngale mali kwathi inkosi ngibusise ngahamba ngayikhaya uthe uShembe mefika wafika kumina ebusuku wathi njengamanje mntanami siyahamba wangibamba ngesandla sahamba sashona emahlathini masifike emahlathini kunamaflats amdaka wafika ubaba unyazi lezulu wakhahlela isicapha la ivalele khona yemimndeni la kuthakathwa khona wafika unyazi lezulu wakhahlela isicapha uthe mekhahlela isicapha la ayikho inhlobo yomndeni ongekho ebekwe abantu abasebenza ebusuku kwathi qhusaka kwathi kekele kwaqhutha njengembuzi yazi mavulela imbuzi zikubaleke sibayeni babebaleka njalo amaNazaretha unyazi lezulu leselibamba labakhiphela eminyango uthi buru njengembuzi saza nabo la kwasekhona inkosana iyadrive imoto ezasifikile nengudla yayikhona wabalayisha baphakathi wabalayisha phakathi imndeni yasekhaba omama imndeni yakithi kaDlamini bayibophile uShembe wayivulele lemndeni waseyifaka phakathi yonke yenza yathi mengena wayimisa lapha yonke waseyakumisa wasethi yebo mntanami nayi imndeni yakho asethi siyami ngathi mengibuka ngala kwavesane kwavuleka kwaba nesango
waseyiqhuba kwangathi kunehlathi kunendlela yezulu yathi mayihamba kuyona kwavela memisile umuntu kanje uvela athi lo akuyena umuntu wakini ngithi mina baba athi cha akuyena umuntu uma emile kanje kuvele umbeke umgodi bese kuphuma lo mzimba ongaphezulu bese kuchuna phansi emgodini bese mbisela ecaleni athi lo uye wabenza bonke baze baphela bebafakile eziswini zeyilwane uthi bawuthi wenza umsebenzi ekhaya ushisa impepho ayinanele ezulwini impendulo yayenza ibuyi uthe suku bamkhulu wakwenza okay ngithe bese ngifikile wasethi basebefika sebezobonga bafika bona sebezobonga ekhaya esonkethi umdedelo bathi mzukulu siyabonga inkosi kubuse sizalukazi siyabonga usibani bani kade esigqilaza kakhulu ushabo siqaqile abaketa ngebe sibaphe ngawo siyabona kwenze konke mntanami wathi esisikulindile manje mzukulu silinde insipho insipho ke eNazaretha namhlanje ngiphethe ngizokwenzela imindeni yasekhaba omako oqala bathe ngizolala la ekhaya ngizile kolala la ekhaya uthe unyazi ulala insuku ezintathu ngafika la ekhaya ngathi yakubika athi amaphoyisa cha ungazilala insuku ezintathu lala insuku ezimbili okay ngilala insuku ezimbili ngivuka ngilala ngivuka ngisebenza njengoba beshiya bafika ebusuku bangitshela bathi yazini la ekhaba oma wakho usibani bani njengoba inyanga imisangoma wathi uthwele ngathi mina uthwele ngaqala ngathi ihlengelene ngathi bani thembeka bathi hayi uthwele ngitshela izalukazi ngilele lapha endlini bathi hayi uthwele mzukulu unenyoka ngiyacela uNkulunkulu asephameni ngidonsa kanzima ngomuntu esifazane uyazima umuntu esifazane kunezinto abakutshela zona abantu abadala emadodeni akuzwakali kahle ayiqinisile ngisazoyihamba le ndlela futhi ngishilo ngithe anginandaba nokhazikhazi engikutholayo ngizohlakula la owenzayo agenzi mina kodwa ngiyenza uthe nomunye methi engibona ngiza la ngihlangana netheni wathi ubona ingiqhamuka ingane ezimbili zimgabisela ngemali eningi egcwele izandla zayihlephula zayiqeda phambi kwakho yazi ingcucu ngathi yanhlungu inhliziyo yami ngathi ingoba ubanekeleli ngiyacela uNkulunkulu asephameni engikhumbule babamkhulu Bombele wehamba ngebhalo iphezulu wehlisa imali eningi ekuthelela phansi wathi icoshe mntanami ngithi ngiyayicosha kuvuka isalukasi sidonse ihluka lephakathi ngicela ke inkosi amakhosi edalweni zasekhaba umaka kancayana esedalweni zakadlamini ngiyacela inkosi amakhosi ukuthi shembe ngiyayicela leyo mali ngicela lezi namba babenginikeza zona ngicela sifike sigqame ebusuku bathi bazongibonga phela basho bona bathi sakubonga mzukulu ngiyacela lezi namba zesi hayi ngifuna ukubamela lapha ezulwini amen bokuyelo uthi ngisuma phambi kwabavangeli mangaphi into engcono ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphama unyazi bezulu bantwana bankosi yangithi ebuhleni bamaNazaretha kusinda kwehlela ulukhulu emhlabeni bantwana benkosi siyahamba nje impilo yethu sentendeni izandla zemphefumulo abazali bethu uma behlele eziswini zenyoka kusho ukuthi nempilo yethu seyintendeni zezandla zabo khona lapho eziswini zenyoka izisu zenyoka iphenduka zibe izulu labo okungukuthi nathi uqobo sidumuza ontwini lenyoka bengicela kubashumayeli bakithi noma inhlayisuthi ngibhekele esibhalweni sakithi eNazaretha encwadini yomthandazo wokuvuka isihlala ivesi lika-20 nasencwadini yesabatha esihlabeleni sika-33 ngiyacela ngesikhathi besaphenya ngicela kumveli nqanga unyazi lwezulu ukufunda la emthandazweni wakithi esihlabeleni samashumi ayisithupha nambili 62 ivesi lokuqala nelokugcina
izono zami zandile unezinwele zekhanda lami ngingethula ngubani lo mthwalo osindayo ngingethulwa ngubani lo mthwalo osindayo noma ngazethwesa ngingedwa lezo zono zami namhla senyamdinga ongethula zona bese uletshisa ivesi lelithi ngingethulwa ngubani lo mthwalo osindayo. Ngicela ungifundele insizwa kababa. Uyibusise Nkosi Job emsebenzi ezandla zethu. Funda kuphi ba? 20. U20. Yebo. Bese ngibhekela incwadi kaPhilip 3 verse 2. eBhayibhelini ngibafana bakaJakob, umlandeli wabafana bakaJakob. Funda ke baba. Funda uphe esihlabeleni sikaShembe. Amen. Sala eAfrika. Amen. Esalotshwa unyazi. Amen. Ithini incwadi? Uyibusise Nkosi Jehova emsebenzi ezandla zethu. Uyibusise Nkosi Jehova umsebenzi wezandla zethu. Awucabange wenza into enhle uyajuluka kodwa kuthiwa umthetho lethu uNkulunkulu lo msebenzi wenzayo ukuze uchuma awubusiswa uJehova lo muhle ubusise Jehova umsebenzi wezandla zethu muhle kodwa awumuhle mangabusisiwe uJehova. Okhokho bethu bebenza imisebenzi ngezandla zabo zobumnyama. Uma kuthiwa kuncengwa umsebenzi omuhle uyibusise Nkosi Jehova imisebenzi ezandla zethu ukuze utuseke awubusise uJehova. Okhokho bethu babengenza umsebenzi omuhle, babenza umsebenzi obumnyama. Lo msebenzi obumnyama awusidingi ngisho isibusiso, kodwa lo msebenzi omuhle nawo umuhle mangazange uzwe uncengelwe uNkulunkulu awuqhubeke uyibusise Nkosi Jehova umsebenzi ezandla zethu. Siyakuncenga ukwamukela uncenga kwethu. Uncenga uJehova ukuthi njengoba ujuluka usebenza kanzima uncenga ukuthi uNkulunkulu akabusise lokho kusebenza kwakho kanzima. Okhokho bethu babenza izinto zobumnyama. Awuzwa ukuqhelelana komuntu enza umsebenzi wobumnyama nomuntu owenza umsebenzi omuhle, kodwa lo msebenzi omuhle awube umsebenzi omuhle uma ungazange ubusise uJehova, futhi uma ungazange umncenge uJehova. Ungazange umncenge uJehova. Khona wenza umsebenzi omuhle, kodwa uma ungazange umncenge awubusiseki lo msebenzi. Kangakanani ke kunabantu ababenza umsebenzi omubi. uNkulunkulu uyambusisa umuntu odumisa uNkulunkulu ngamalunga omzimba. Abazali bethu bebedumisa abanye babo bebedumisa uJehova ngamalunga omzimba. Ukusebenza usukudumisa uNkulunkulu ngamalunga omzimba. Wakajabula umvenqanga ukuthi isidalwa sami engasidalayo umuntu usebenzisa amalunga omzimba engimaphe wona. Uzuyathi ukuthi nazi izandla zakho nje uJehova akuphezulu. Awusebenze ngani ngazo? Abavila phaya bawulahla igazi labo alikubiza esandleni sabo. Lo alikubiza esandleni saNkulunkulu, obiza esandleni sabo. Sizalwa abantu izandla zabo abebephatha ngazo ukungcola. Uthi omunye unkosazana la amasonto amabili adlula. Uthi zithi izalukwazi zakubo, mntanami ubamba isihlabelelo sikaShembe.
kuhlatshelela kufunda umthandazo ubobamba ngezandla zombili wawukhona baba uSenzo ubobamba ngezandla zombili ngoba mntanami thina ekuphileni kwethu sasibamba izinto ezingcolile ngezandla zethu uma ubamba ihlabelelo sashembe mntanami siyathokoza ngoba empilweni yethu sasingakazi ibamba into enhle uthi ungabo sibamba ngesandla esodwa yindaba athi ibambe ngezandla ezimbili ingoba uzobubambela abakanyoko kwesokhohlo ubambela abakuboka yihlo kwesokuphosa uthi ubobamba ngezandla zombili mntana ngoba ezethu izandla saze safa zibamba ukungcola uma ubamba ihlabelelo sashembe nathi siyakhululeka sithokoza ngoba sibambe isihlabelele esinembhalo yasezulwini awufunde baba uverse 33 emthandazweni wesabatha isihlabelelo leso verse 33 isihlabelelo mthandazweni wesabatha verse 33 mshumayeli usungabazi uyiphethe funda baba masizazi indlela zomkhululi wethu masizazi izindlela zomkhululi wethu ngiyabonga okhokho bethu abazazanga indlela zomkhululi wethu bathatha indlela zikaLucifer zomubi abazazanga indlela zikamkhululi wethu ingakho umsebenzi wabo ungeke ubusiseke ngoba bona abawenzanga umsebenzi oyizindlela zikamkhululi wethu uthi ushange basasazela umvelinqange uNkulunkulu ngezinja awulaleli ukuthi kungani kuthiwa abantu emhlabeni bangayifuyi izinja laba sebengamaNazaretha kulungileke laba basathandayo abathi inja ilwa nezitha inja isuke ibona abathakathi mayishaya umkhulungwane ngo4 ekseni isuke ingabona imthakathi inja idaliwe iyakwazi ukubona umphefumulo womuntu wakini inja iyakwazi ukubona ingilosi bese iyayikhonkotha ingilosi esuke ithunywe kini ngabo4 izinja iqala ishaya umkhulungwane bese uthi wena ha ugadile umuzwa izwa nkosikazi naye ishaya umkhulungwane ujabule uthi yayuza ngo4 u4 isikhathi ushemba khipha ngazi ingilosi zihambela imizi nemizana ziyogada abantu abavukayo ziyoshintsha ingilosi kade ngene ebusuku ngo6 ngo4 ziyashintshwa wonke umuntu ugadwa ushembe ngengilosi yakhe ingakho ke isuke zibona mawubona ikhonkotha kakhulu ekhaya ngabo4 ubokwazi ukuthi ikhonkotha umuntu wasezulwini ingilosi noma ikhonkotha umuntu wakini obeze ekhaya ezeletha umbiko inja inamehlo okwazi ukubona umphefumulo nengilosi ngoba inja eyasesihogweni funda ba Ncwadi kaFilipi 2 verse 3 verse 2 ba Ncwadi kaFilipi 3 verse 2 Xwayani izinja xwayani izisebenzi ezibi xwayani izinja ngicela bomnikeza umbhobho lo oconnected na umbhobho fanele nimnikeze wona ngoba lo awuphazamisi ningamniki lo ofana nalo oyi-cordless umuntu ofundayo funda ba Ncwadi kaFilipi 3 verse 2 xwayani izinja xwayani izisebenzi ezimbi ngiyabonga izinja izisebenzi ezimbi izisebenzi omubi basasazela uNkulunkulu ngezisebenzi ezimbi abakashanga sibazwile bekhuluma basasazela uNkulunkulu ngezinja izisebenzi ezimbi njengoba kuthiwa amaNazaretha wayeke uyifuya izinja ingoba kuyaziwa ezulwini ukuthi izisebenzi ezimbi kubhale emlandweni abafana bakaJakobe kodwa abantu bakashanga banenhlanhlende ngoba abantu bakashange bafika la batshelwa kwathiwa nina nona uNkulunkulu njengoba nona uNkulunkulu nizogijima kanjani nizogeza umndeni wakini ngomuntu enimngcolisile lezandla eningcolisile zikaShembe zizoniphatha kanjani manje geza abantu bakini ngoba ningcolisile futhi thina sikwazi ukuthatha isinqumo la ekhaya emphefumulo ukuthi njengoba nona uNkulunkulu
ufuneka ukuthi nokuthi futhi nina anikwazi ukugijima nenkulunkulu nithi sikonile nansi inkomo ayihlukile nokuthi ngizokushanga igeze. Hambani ngaphethe lutho noyibhuquza phambi kwamvenqanga nidinda isililo nize yena uzothini. Ngiyababongela abantu bakashanga ngoba abazange bakwehe okushiwoyo ekhala emphefumulo bahamba baya uNkulunkulu wafuka bazwela uNkulunkulu. Imvamisa ushembe mawufikile usuzozendlala akavamisile ukugagula ukuthi thatha ukuthi nokuthi ngoba umsakho uhlezi phakathi kodwa wakashange wabalawula ukuthi abaphathi ukuthi nokuthi ngoba benza into embi basasazela uNkulunkulu ngezisebenzi ezimbi zobumnyama. Kodwa abantu bakashange ngoba baneyinhliziyo eziphokophelele ukulungisa ithongo labo imindeni yabo ukuthi iwelele kwelamathongo ikwazi ukubona umvenqanga bakwenza lokho mayibonga Nkosi. Ngezinye indlela bawugezile umfula ngoba ukwazi futhi udunga umfula bese ufuna ukugeza phezulu kwawo futhi usudungile. Abahamba bawugeza umfula bawugezile umfula unyazi. Amen. Namhlanje beza bakashanga bathi bapheza imbuzi ezisikhombisa nenkomo embili ngoba amakhosi. Inkomo yamakhosi, inkomo yamabutho. Abakashange bazolifinca lonke icala. Ushembe usezokwazi ukubaphatha ngezandla ezihlambulukile ngoba sebemgezile ushembe. Mayibonga Nkosi. Amen. Sasingeke thina sithathe isinqumo sithathele uNkulunkulu. Baningi abanye befika la bethi okhokho bethu bathu kushembe khona wafika wathi washa ushembe ngezulu kodwa lelo zulu laphenduka laphonya yena. Usebuyile bwenganeni usebhubhise waqeda uthi ngeleni ekhala emphefumulo abantu abami niyongicelela intethelelo kushembe ngoba ngajikela ushembe ngezulu kodwa izulu labuye ladla thina. Sithi thina hayi ukhuluma manga alikhuluma iqiniso. Akufanele athi ake ekhala emphefumulo. Ekhala emphefumulo thina sokhuluma ngabantu abafuna ukugeza imindeni. Manje mayesedakeze ekhala emphefumulo sothi nikelelana ukuthi nimgeze uzogeza ubanga ngoba yena washa ushembe ngezulu. Lelo zulu lisavutha libheke kushembe. Bahambe bona bawucima lelo zulu ukuthi bayozendlala uNkulunkulu bacela intethelelo nabo bavuma labo bantu angisazi kodwa bangala ngamaphumulo bahamba bayozendlala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu bantu abami noma ngabe yini eninayo ngoba inhliziyo zenu zavuma ziyomukeleke ezulwini. Hambani ke mase niqedile ukunikeza lezo imbuzi bese niyekhala emphefumulo kube imanqaka enothetha icala lomndeni wenu ngoba lo khokho wenu wasikazi ushembe emva kwakhe waboshwa wayesebulala ingane kabuhlungu. Isizukulwane nesizukulwane esibulala sizohlala naye lesihoga hleli kuso esesiphenduka izulu lomndeni. Ithi Inkosi ilanga uPhumalanga Sikode sekukhuluma inyanga yezulu ithi Inkosi yantshela amadoda kusho inyanga yezulu yantshela yathi okhokho benu bahlala esigodini sosizi baze baliguqule isigodi sosizi kube izulu labo. Manje ifanise kubona lapho behleli khona esihogweni kodwa sekuyizulu lomndeni. Siyababongela abakashange uNkulunkulu yabemukela abeze bazogeza imindeni ngoba sebethethelelwe umvenqanga. Mayibonga Nkosi. Amen. Lapha ke bantwana bahle basezulwini izinto ezidalwa abazali bethu ziwukufa. Abazange bafuna ukuhamba ngendlela, abazange bafuna ukwazi indlela zomkhululi wethu, bafuna ukwazi indlela zomubi, bayithatha bayiqoma bazenza bona. Nangekhuluma umntwana kaSibiya. Lo mntwana kade wayesebenza ethetha amacala. Namhlanje intombi ungamsakhala selibhobokile seliqashukile iqhina. Amen. Yeza ntombi kaSibiya seliqashukile iqhina. Kusobala ukuthi ukhokho wakho noma engashongo kusobala ukuthi omunye labantu ababesikazi ushembe ngoba abanye babethu ushembe uyafana nathi sizinkunzi bamsikazi uzothola ukuthi ukhokho wakho naye njengoba wayegarantiswa ile nyoka yayimkhohlisa phela inyoka ngoba inyoka phela uLucifer waxoshwa ezulwini wayesebenzela ushembe kuyingilosi enkulu elusa ifa lasezulwini ikhipha ilanga nenyanga yagcina isibhikisha njengoba nathi sesibhikishela uNkulunkulu kuthiwa kumenyezwe isonto athi umshumayeli ngizoke ngibone lo menyezwa ubani ahambe kancane. Ubhikishela uNkulunkulu akekho ozomemeza isonto ngoba umshumayeli usahamba kancane. Umvangeli umfundisi ngizoke ngibone izonyakaza indlento mangingafikanga mina. Abaphethe imgidi ngoke ngibona ukuthi umgidi uzonyakazana ngeke ayiqhenye umuntu abhikishele uNkulunkulu kanti sekuvuke ukhondolo likaLucifer owayesebenza ezulwini ephatha ilanga nenyanga
wathi ngizoke ngibone ukuthi mangalikhipha ilanga uShembe izonyakaza indalo yakhe emhlabeni inyanga mangayikhiphanga izonyakazeni kwase kwakhona iviyo elimsupportayo ingilosane ezincane njengoba namanje kunjalo umuntu ufika athi mayenza ububi kube khona abamdefendayo bamseke babe ngakuye kodwa umuntu mayenza ubuhle abantu bayambalekela lithi limi labadala indlala iyahamba kodwa inala ihambe into enhle iyahamba kakhulu igcwala umhlaba isakazeke njengoba usukubona uShembe mayihlambalazwa kugcwala amaphepha yonke kodwa into ayenzile enhle iyafinyezwa ivele nje ukuvela kuma TV inala kayihambi kodwa indlala iyahamba ulimi labadala lona bantwana bakhe basezulwini njengoba sila ekhala emphefumulo uNkulunkulu uzosikhulisa uzosiqeqesha amadoda namakhosi namakhosikazi ufuna ukuthi abe ngamadoda isibili abangamakhosikazi isibili khona isihlabelelo sithi wena uyathanda yini ukusilandela uvamise ukuthi asihlabelele ubaba uSithenjwa kamnandi ngangithi mina sibhekiswe enkonzweni sengathi namhlanje sibhekise kuthina bengube emhlophe uma ufika la ekhala emphefumulo uyabona ukuthi kuyashintsha manje ukudla eplatini sekuphelile ukuthi hawo labo basenkonzweni bahlaleleni kusizane wena uyathanda ukusilandela bothaka oqala uthenga isibindi sekushiwo kuwe manje boqala uthenga isibindi uyabona into ukholwa kwami nawe akukho usho kanjani ukuthi likholwa wena makuthiwa hamba utshela umndeni uthi wena hayi abakholwa bakithi uyakholwa yini wena khona yini umuntu okholwayo osesemhlabeni ingakho ethi uShembe nina anona amakholwa nizikhonzi nina nizikhonzi umuntu oyisikhonzi inxusa le ukhonzela uba ukhonzela lezi gagayi zakini uthi ayikholwa uthi zidla ukudla okungekho ukhonzela zona ukuthi inkosi bakhumbule ukhumbule naleli dlozi elihleli kubo uliqaqa umqondo inkosi ulibuthe nabo lizogezwa inkosi ukuze lengane yakwethu engezwa uthambe kuye ubutuke inkosi agcine naye esekhula ngomqondo usuthi uma uthi uyakhuluma athi ngezwa mne wethu ngezwa dadewethu manje akezwa lutho uhleli ihonga ezihamba zizihonga ethuneni zafike zabhajwa zangadlula ethuneni lobuhonga nalobushinga kwaphenduka kwayisithixo amanga nobuqili nenkohliso nokubhuqa nokuzenzisa nokunyanza uthi uShembe ithixo lezo lokuchiza isithixo esikhulu leso uyabulala umuzi umuntu ochizayo kuthi kwenziwa into enhle umtholi uthi yena uyachiza mayechiza uthela lowo moya kwabanye baningi abachizayo njengoba kade ekhuluma lo mntwana babheka phansi bonke siyakubongela ntombi kuyazi ukuthi uthunywe ithonga ladlubulundela kuhlezi kushiwo la ekhaya emphefumulo kuthiwa uyabatshela okokuqala amalungu omndeni akuchithe akuziba akuthuka kwenze yonke into ubatshele okwesibili akuchithe okwesithathu uthi uShembe sukuma mayibonge inkosi okwesithathu uyasukuma ngoba ithonga elikuthumile lizokupha amandla mase usukumile emphefumulo umfula nabo bahalela ukuzogezwa mayibonge inkosi abanye bayakuthanda ukuza kuShembe ekhala emphefumulo kodwa basaba amacala abamade kakhulu babona ukuthi bayomelwa lengane yokwazi ukungamela amacala abo noma izoshiya endleleni bathi ngeke ngivume ngishiye isikhundla sami mengashiya isikhundla sami ngayilandela lengane ithi ekhala emphefumulo kanti izongishiya endleleni ngoba isikhundla sami sesivaliwe yabona into ekuthiwa isikhundla awubuke njengamanje la uhleli khona angithi awezwa inqanqathela yamazwi uhleli phezu kwawo sezokafudumala usezwa lutho kodwa mangase ngikususe manje ngiyokubekela xhaphozi ungadini ufe ngoba usuyoqala esinye isikhundla esigodolayo ezinamandla lesi siyafudumaza nabo-ke bahlala osizini nasekuhluphekeni baze bafudumale baze bakujwayele kube mnandi baze bathi kungcono la hleli khona unokuthi ungishintshe ungibeke kwesinye isikhundla manje into abayifuna kithi uthi uShembe bafuna kuqala inhliziyo zethu bayibone inhliziyo zethu ukuthi zingamaqhawe zinesibindi bayivivinye bayifake esikalini bese bevuma ukuthi le ngane izohamba isifikise ekuphakameni ngeke ishiye endleleni ingani usho njalo umthandazo elandela ngemumva
ngemumva indlela inde kangaka uthi uShembe silandele ngemumva indlela inde kangaka uyena uShembe osolayo asimlindi uShembe abakhucula insila abahalisele ngezulu abakitaza abashumayele bagcine sebelithanda ilizwi lakho bavuma ukudedela ithixo ngoba inkinga kubo izithixo abayiphethe angithi abanye babengakwazi ukuphuma endlini makuthiwa akaphuma endlini uqala ungene egumbini lakho abuye segugushekile njengoba namhlanje sigugusheka angithi uyasibona akukho umshumela ongagugushekile nami nako ngigugushekile nako bona kwakwamatasi angithi kuthiwa amatasi ikhwama zabe ezincane ezazinoshaya phansi agingqike ushaya baqonde thwi kuthiwa amatasi ikhwanyana lezama mayizohamba qala angene endlini ngiyezwa majiya ngiyezwa angilinde kancane angene endlini athi shwala ushwalaza ngento angayazi uyinikezwe uhluntu majiya athatha afake la akazi uma ushwalaza ngezinqa zonkosikazi wayehlupha endaweni wagaya wenza into lezi aphumeke mangazange ashwalaze uze mayehlala uthi wakwindoda yalutho lokubuka uyaphuma nje emzini kayihlo uma uphume nje uvathazela kuthiwa indoda yalutho babiza ukuthi amadoda abantu mabeshwalaza ngamakhubalo kuthi le ndoda engashwalazi kuthiwa yinina kuthathwa amagama amahle obungcwele kuthiwa umnomzana umfoka sabamani kusho ngoba enezilwane umnomzana umuntu uma enezilwane ngoba kuthiwa ngabe kuthiwa ingulube le indoda usibanibani uyindoda ngani indoda usibanibani baze bamthophe bamnikeza ithophu kanti kushiwo umuntu enza umsebenzi wasesihogweni nalamagama lakuthatha amagama amahle anikeza abantu kusukela umuntu engqokoza abantu ngesibhamu kuthi uyinkabi yini umsebenzi wenkabi madoda ukwenza imicimbi yamadoda lapha ekhaya ukulima kuningi okwenziwa umsebenzi wenkabi kodwa kwasukela umuntu wasezulwini inkabi yazofaniswa nengulube umuntu eqhoboza abantu ngesibhamu akushiwo ngani ukuthi ingcanga lento le kwathatha amagama amahle yasho kodwa Nkosi ilanga ekhuluma namadoda endulo yathi kuze isikhathi lapho kuzozala izizukulwane sihlanekeze esothi into iyimbi siyihalalisele siyivotele kuthi into enhle siyibhikishele namhlanje mawuthi ukhuluma ngomthetho bavuka bame ngenyawo athi uyakhuluma umvelinqake uzwa amadoda amanye azaphunyuka athi uyaganga ubaba kushiwo uNkulunkulu ukuthi uyaganga kanti usho le ihonga zakubo ezazihamba omajiya ababehamba benza umnuko emhlabeni belo bebizwa kuthiwa baba nomzana usephikisa egazini lakho usesegazini lakho phela uthi uShembe ngeke usibalekele isithunzi somuntu wakini sifana ngeke ulibalekele ithongo lakho noma idlozi lakho lifana nesithunzi yabona noma hleli phansi ilanga lithe sithwe izihlahla asiwabona amathunzi ethu awuphumele lapho baba uzosibona isithunzi sakho ngeke uzibalekele uthi uyagijima ushona ngapha nazo sikhushize uthi uShembe nedlozi lifana nesithunzi sakho ngeke ulibalekele ngoba liyithunzi lakho ingakho kunomthandazo uthi bese thweze thina ijoka lomphefumulo khona umuntu ongasindwa umphefumulo umuntu engazwakali kodwa uShembe akhuluma ngalomphefumulo wakho khuluma ngalomphefumulo onamathele phezulu komphefumulo wakho umuntu wakini mayibonge Nkosi amen siyababongela abantwana babantu laba kade uNkulunkulu ebenza bahlambulukele imndeni sengathi uNkulunkulu wasebuhleni ngabakhumbula nalabantwana abasukumayo befuqa engathi uNkulunkulu angenza bafuqe kuze ugezeke naleli thongo elihleli ingane zakwabo enamakhanda abukhulu amen nazo igcine seyithamba ngoba egcineni fune mase kufika isikhathi sokuthi uShembe yabakhulula izizukulwane zemndeni sebebuyele nganxanye abantu mayibonge Nkosi amen nakithi kunjalo nakithi komalume wami kaGambo kaMemela abesuthu sebenze konke kodwa kuneqhina nje lingafuni ukuqhabuka leli qhina libhlungu ngoba manje lilapha enhlokweni siyamangala njengoba sikhuluma kulezi sigcawu sokuhlambuluka lezi siyahlambuluka komsuthu ongwekazi
Siyahlambuka kubo ukuthi abahlangane babikele uNkulunkulu bayoqabula leli qhina elibophile ukuthi izinto ithambe, izinto iqonde ngoba uNkulunkulu sebabuthile bayagezwa kodwa kunefield elingafuni ukuqabuka. Ngiyamangala ke nami ngumshana ngimela abakomalume bami ngithi cha uNkulunkulu wasebuhleni babeke esigcaweni esihle sasezulwini ogama bahambe bayolungisa leli findo leli balungise bona ngokulunga ngoba bona sebelungile abasezona izidlamlilo manje sebelungisa ngezwi njengomvelinqanga mayibonga Nkosi sebekhuluma kwenzeke sebakuyeka manje ukuthi yonke into ilungiswa ngewisa nangejozi sebelungisa ngezwi ngoba labizwi selifunza ukamvelinqanga ngoba baphathwe izandla zasezulwini. Bantwana abahle basezulwini kuneyigabaka uNkulunkulu ayimisileyo lapha ekhaya emphefumulo abantu uma sebedlulile kulezo igaba kulandela isigaba esilandelayo igxathi uma abantu sebeyinikelelile imndeni kwathatha inyanga kwathatha umnyaka kwaney'nsuku impela sebenikelelile imndeni ingasakuvezi ukukhwehlela okunye okusilele ngemuva ingasaveli na sekunesikhathi banikele nako sekufanele manje bakwenze igxathi lesibili ulalisise kahle uqophe lapha ekhaya ayikho into eyimfihlo. Siyawacela amaphoyisa ukuthi angaphambani nemiyalo abanikwa wona kwathi umuntu lapha ekhaya uhlala izinsuku ezintathu asikwazi lokasebekusho manje ohlala izinsuku ezimbili umuntu angasuki aye lapha emaphoyiseni athatha ukudina kwakhe abese eguqula akhuluma okwakhe lapha ekhaya umuntu uhlala izinsuku ezintathu unyazi lwezulu selifakazile kulo mntwana uyohlala izinsuku ezintathu mntanami. Amen. Lokho sethi ke uyohlala embili asimazi ukuthi wayesekuthathaphi lo umuntu mayebona ukuthi khona into emhluphayo uyacela akhumuke emsebenzini ameceleni angaze aphambanise umsebenzi kaNkulunkulu. Lapha ekhaya kuthiwa uhlala izinsuku ezintathu umuntu uma izinsuku ezintathu zimphoqa ukuthi eqe kweqiwe ubikela amaphoyisa bese esondela kubashumayeli kubhekisisa ukuthi yini le mbambile khona ukuthi omunye umuntu abanje ukuthi ulinde ukuthi bamfakele imali uthi imali izofakwa ngakusasa yena kufanele ngabe usuku lakho liphela ngesonto sekufanele ke simcelele uNkulunkulu ngoba lapha ekhaya akuhlalwa njengasemizini kaNkulunkulu la kukhona amadokodo ethu ngoba imizi kaNkulunkulu sisayiphendula thina amahhotela ethu sithi kunedokodo lakithi la azohlala umuntu kanti usexabene nomndeni ahlala umuntu azagcina sezala ingane emizini kaNkulunkulu lengane oyizalele emizini oyingcwele isolunga oyizalele emizini oyingcwele uNkulunkulu wadedela abantu ukuthi abasuke ezulwini beze emhlabeni khona bezozalana abande hayi ezulwini ngeni kubuye imphefumulo ekhishwe khona hayi ukuthi abantu bazalelane khona namhlanje abantu bazalelane ezulwini phela emhleni isezulwini. Amen. Hawu amen awukho hawu abantu abakwazi lokho hawu isezulwini emhleni lana akhona ezulwini elidlula umuzi kaNkulunkulu wasebuhleni la isemfuleni onyazi emfuleni ngakithi nangakini ilapho kulahlwa khona izishozi igezwa khona insila ila kulahlwa khona ukuncola nenkunkuma nensile ekhuquzwayo ikhuquzwe insile emfuleni noma siphuma emalibeni kuyahanjwe kuyogezwa emfuleni bese kukhushukela ekhaya mayibonga Nkosi isemfuleni la ukuthi mase begeziwe bese bebuyela bekhuphuka beyikhaya mase beqediwe ukuyongena ekhaya kukhona isigaba la uShembe asishoyo sokuthi ke abantu abamseni ngayikhipha inkomo nembuzi senibasemzini oyingcwele senobambathisa ingubo emhlophe nobathengela amathikithi nobabhabhadisa sekuyongena abantu abangaphethe ikhwama abangenankane nabalungile nabathandanayo umfobo nomfobo nodadewabo ikhehla nekhehla insizwa nensizwa. Sebengamadlela ndawonye hayi uthatha abantu ukhuba inkomo abantu bathukana ngenhlamba oyedwa ngabe ulawo wena njalo uyaphi ngilandelana mina kuyaphushwana kuyiwa phambi kwaNkulunkulu Nkosi ngizobafaka ezulwini ngizobabhabhadisa bangene nezikhwama emanzini isikhwama lesi akathulwanga sona abuye aphume naso wezwa kuthiwa umfo wamajiya hayi kade uyobhabhadisa abantu abadala abanye kuthiwa bobhabhadisa idalwa yini idalwa bakwethu yini idalwa umuntu okhubazekile
Uzokunikana umuntu okhubazekile ngoba lo muntu ufuna wena uyomcela uNkulunkulu mayisengale kwethuna ukuthi akamlule aye kuba isidalwa bomuntu ophelele hayi isidalwa. Abanye bathi ithutha, isithutha singakunikani. Yini engakunikeza, yini ongayithola esithutheni? Ngoba phela isithutha umuntu olibele. Umuntu ongaphilile. Manje makuthiwa ithutha obaba omkhulu bethu. Igebengu lezi amaqhoba nswana afika ezweni lakithi. Abelumbi balibuka ulimi labantu bathi ulimi labantu linothile. Ngisho bekhuluma noyisemkhulu bakhuluma into ebakitazayo isemkhulu emsamo bese bevula izandla bagcwalisa izandla zabo. Bathi asibabhimbize ngisho ngolimi lwabo. Namhlanje kusukela impahla yobaba omkhulu kuthiwa isilwane. Ingulube ngoba isilwane nje, ingcangi isilwane. Mawuthi koyihlo omkhulu nazi isilwane ngiyanipha dlanini kanti oyihlo omkhulu bakho bangcwele. Iyadliweni ingulube eNazaretha. Manje mawuthi isilwane imbuzi. Ingakho uShembe uthi oyihlo obaba omkhulu bethu babethi impahla. Bekhetha amagama anothile amahle. Bejabule obaba omkhulu hayi uthi isilwane, inja isilwane nje. Kodwa konke lokhu sakufundiswa abathumbe babesithumbile. uShembeke uyasikhulisa lapha ekhaya emphefumulo. Uyazi ukukhuluma emsamo kumthandazo kukodwa nje. Mawukhuluma ulimi onenhlabathi abakuzo uyihlo omkhulu baphenduka babamba amabhesha ababhekele bathi yedelela lengane beyisibizela. Asikhuleni ke bantwana abahle basezulwini mayibonge Nkosi. Labo ke asebekade baletha inkomo mhlambe ngo2020 2021 2022 2023 2024 labo bantu abanjalo uma bengasawuvezi umkhuhlane abamalungu omndeni into esekufanele bayenzeke manje sekufanele kuqale bazazi ukuthi bona bayisibongo sasebukhosini na noma bayisibongo nje sabanomzana. Uma beyisibongo sabanomzana into ekufanele bayenze sekufanele bahlangane mabe uzana bese bekhetha umuzi emzini abayakhile. Umuze ozokhethwa ibona bavumelana hayi thina ukuthi uma uShembe bakhulule ekhaya emphefumulo sebeyekhaya bazophumela kulo muzi ngoba awukwazi ukuthi athi uShembe baqoqile. Uyazi ukuthi uShembe uthi ithongo alingene ezulwini kaShembe liyinhlakanhlaka licabene lingengenelanga. uShembe wabumba isibongo wayesethi nina niyoba nganqanye njoba isihlabelo sasemzini oyingcwele kuthiwa izizwe zimenyiwe akushiwo amandiya nale kushiwo ibongo. Isibongo sakaMemela siyisizwe, isibongo sakaMajeya siyisizwe, isibongo saSimamani siyisizwe, esacele siyisizwe. Izizwe lezi ekhulunywa ngazo kodwa lezi zizwe uthi uShembe aziba amadlela ndawonye. Ngaphesheya kwethuna ithi inkosi yamaNazaretha inyanga yezulu ikhuluma nomvangeli uMadonsela ithi uyabona mntanami njengoba ngikuthuma kaDlanzi ngifuna ukuthi lo mndeni ugeze mntanami bese uba amadlela ndawonye bese bakha ngandawonye ngaphesheya kwethuna ngoba ngala kwethuna isibongo nesibongo sakha ngandawonye. Thina boShembe sisifice thina sihleli ngandawonye. Asike esasentshonalanga nesakuphi ukuhlukana kwemndeni ihlukaniswe lento ade sikhuluma ngayo ekseni ukuthi once kwaqhamuka umuntu ekuthiwa unabantu abadala wenza yonke nakho umuntu ongenabo abantu abadala. Kwalo kwathiwa abantu abadala ohleli izingane kuthiwa umuntu onjani uhleli abanjani ohleli ingane ezaphuphuma uhleli abanjani abadala futhi nayo. Akekho umuntu ongenawo umoya wakuba akekho umuntu ongahambi nemndeni yakhe. Uthingo lenkosazana lamemeza enhlangakazi endala lathi hawu akekho umuntu ongahambi nedlozi lakubo wathi nami ngihamba nabakithi. Kusho uNkulunkulu engafundisela akafundiseli phela yena afani nathi. Labo ke asebe nesikhathi umsebenzi wabo ukuthi babuthane bavumelane ukuthi cha umndeni mase ukhishwa phela kufanele ukhishwe uvunyelana mawuphuma ekhaya emphefumulo uyophumela kuleyo ndlu enoyikhetha noma lowo muzi imizi ke yamadoda ayinamabizo uthi uyophumela ekuthini bavumelana makukhona indlu enkulu uyophumela kandlunkulu ekhaya elikhulu. Uma nakhona kubonakala ukuthi kuyampimpa kuvunyelana lowo mndeni uvumela cha sobakhiphela lapha ngoba sengathi umndeni lapha sekulungile kuloya muzi. Kukhona phela uthi umuzi uthola ukuthi usuhlala abashana bodwa bamantombazana abayihlala nama-boyfriend abo. Awukwazi ungakhipha ithongo ufake kulowo muzi onjalo ngoba nawe kuthiwa kwakuyinkosana
awukwazi kodwa lokho kusuka emndenini uvumelana umndeni ngoba labo abantu abazobe khishwe ekhaya ephefumula khishwe ingane khishwe abanomzana ababehlambulukile ababengazi ukuthi ingane konke kuthiwa ingane ibuke emahlweni abantu basendulo sibayeke ukuthi bagigwa izithixo ababenazo kodwa babenayo inhlanzeko yesintu nomthetho baphambaniswa nje imikhuba eyangena phakathi kwabo bathi bafuna ubaba nomzana bakhohlizwa kwathiwa abacupha umolokazana uphuphuma izisu bese bethatha lawo mahlile baye ngaphesheya kumanje afika bahlanganisele bese ebanikeza umkhumiso wenkomo inkomo zithi chithisa ka kube mhlambi nezimbuzi kuphuma imhlambi kuthi ucebile umfokasi banibani kanti uthole ngembungu engane zalapha ekhaya uyena yedwa waziyo anikeze imgomo ukuthi ubole ukuhlaba nje mongahlabi soyihlabela Njani simama Amothola uthi ushembeke uma ke sebevumelene utholakala ke lowo muzi kulowo muzi ke sekufanele kwakhiwa makuwumuzi nje wabanomzana kufanele kwakhiwe amaqhugwana amathathu iqhugwane labanomzana balapha ekhaya okuyilona ekuthiwa yindlu yangasenhla bese kuba iqhugwane eliyilawo lentombi bese kuba indlu yamakhosikazi alapha ekhaya nondlunkulu balapha ekhaya lezo zindlu mase zikhona bese belungisa intondolo ezinhlanu nenkabe ezithebe sabo kule intondolo ezinhlanu kukhona intondolo eyodwa eyisithebe sabantwana abaphuphuma bachitha balahla bakushula ingane ezincane awazi ukuyihlabela inkomo kunjengomfana noma ngabe kuthiwa usemdala ungangobaba uSithenjwa mayengazange asinelwe akwazi ukumhlabela inkomo ngokwenkolo yobungcwele besintu qoba nangumshumaliselelo yahonga noma uthi ungangobaba uSithenjwa awazi ukumhlabela inkomo ngoba naku uthi kade sebenza kaTepu unemali bese umhlabela inkomo uzothini ngaleyo nkomo koyihlo omkhulu ngoba umfana phela lo awukho sicawu sakhe la angasikhomba ukuthi wayisinela khona intombi yamkhomba ngesinqindi nomama noma abethi usebenza noRamaphosa ungqongqoshe kodwa nje mayengaganile lo mama ngokusemthethweni akwazi ukuhlatshela inkomo noma umuphi umcimbezela wona intombazane leyo ngeke ngicela amen ngoba ngibuka indlela abangibuka ngayo amehla bathi ungathi bayangisola amen wathi bathi sokushaka bazolela ukuthi angahlatshela inkomo manithanda wenza umcimbi ukuze uma kube neyodumo ukuthi kwakuneyinkomo la hayi hlehlani nibuze ukuthi yini eyadanga ukuthi uma angasini lapha ekhaya nikuthole nikubheke nikuhlanganise kulungise umama uyazosiniswa lapha ekhaya nihlabe inkomo uma ibonga inkosi amen hayi unenza umsebenzi manje imkhuphula nimbuyise egcekeni imbuzi ubaba lo mayethi wenze akho sihlangu futhi uzosenzela umuntu ongaganile umuntu ongaganile uyasiphatha inhlangu ubuphatha ihawu lebathi yini isicumbuluzi lokuncane mbhubuzi into enjalo nje uphatha ihawu akasiphathi isihlangu isihlangu siphathwa indoda ngesikhathi siyocacela sikhuluma ngenkolo mayibonga inkosi lana kulezi imbuzi eziyintondolo ezinhlanu khona imbuzi yabantwana labantwana khona sebekhulile abamaqheku bayizalukwazi uma ke sezikhona lezi inkomo lezi imbuzi ezinhlanu nenkabi nezindle ezintathu emzini nje wabanomzana seningeza nizokhulekela usuku bese sizoniguqela uNkulunkulu ukuthi inkosi abasekuthini bacela ubakhululele isizukulwane sakubo ngoba akukho kuvela kwamafindo abathi hayi kukhona okusasilele ngemuva mayibonga inkosi kodwa mangingamakhosi kuyisibongo samakhosi kulezi izinto engiyibalile amakhosi kufanele anezelele izindlu ezimbili ngaphezulu kwalezi ezintathu indlu yamakhosi
indlu yamabutho. Inkosi ayihamba phela ngamabutho, mayiphuma la iphuma nesizwe sonke soyisemkhulu samabutho. Mase kufika ekhaya inkomo le emele yomndeni. Abanomzane nje begceke bese kuba inkomo yamakhosi. Bese kuba inkomo yamabutho. Angazi ke makuyisizwe siqaphelayo esogcina sithi hayi bo inkomo yentombi ngoba nentombi zayibuthwa asiyibalile kodwa asisho ukuthi kuyoma umsebenzi kaNkuluNkulu. Isigaba ke sesibili leso esandulela isigaba sokuphetha sokukhululwa kwemndeni mayibonga inkosi. Sekunethemba ukuthi akekho umuntu ozosala la angivimbe ngoba ngivinjwa noma sengithi ngiyabaleka umuntu efuna ukuze hayi sibanga sekuqedile. Akasekho umuntu ozongivimba bakwethu ngiyacela bakwethu. Ngiyayicelela. Mase kuphethwa ngoba sesiyaphetha. Igaba seyishiwo zonke. Siyabacelela ke kuNkulunkulu wasebuhleni labo bantwana abafana nami nawe abangenalutho Nkosi yami nomndeni ongavumi ukuthi inkosi uNkulunkulu labantwana mabesebenza izithukuthuku zabo uyiphendula inkomo zokuthetha amacala mayibonga inkosi. Ukusebenza kunzima ikona okubaleke ngaphezulu kwazo zonke izinto ngoba la egazini lakho lo khokhovo Sathane ohleli kuwe uzobe usebenza nawe. Lesikhathi ujuluka nje naye uyasebenza uyambona uShembe. UShembe ngesikhathi ezasisebenza la sisebenza khona einkundleni lapha phansi emhosheni nje kusasa kuzobe ngisemhosheni lapha siyofaka amajilokhi. Sithi sisebenza bekudlula umnqathu uthi shwi. Kudlule ithambo lomuntu uthi shwi asikubhekile siyasebenza. uShembe afika khipha isibusiso lesibusiso siwela kulomuntu wakini osegazini lakho usuyayibona lento ehlezi ihluphe isinqa kwaphela yazi ngamane ngabuya lapha ezathi kwamane ngaphethe cha uShembe uselaphe lo muntu wakini oboshiwe esigodini sosisi waze waba isishosha. Siyabonga abantwana benkosi yakithi ebuhleni bamaNazarene. Sengathi uNkulunkulu angasipha indlebe yasezulwini. Ngicela ukugcina ngalokho. Ngicela ukugcina ngalokho. Ubaba uyangikhumbuza uSithenjwa uthi abantu njengamanje abaphethe imbuzi abaqala ukuzongenisa imbuzi. Ngicela bathathe inqumo njengamanje ukuthi imbuzi bayayifaka bathume ngazo uShembe noma babuyela nazo emuva emakhaya. Ukabili umuntu uzoyithathela isinqumo njengamanje. Wazi ukuthi mase uthatha isinqumo sokuthi uthuma unyazi ukuthi alihambe lokubuthela isizukulwane sakini esigodini sosizi asithwale ngomhlana wakho banzi asilethe ekhaya emphefumulo sizothulwa yiThixo. Uzosithula ngempela uShembe iThixo. Amen. Iziphi iThixo? Imithi izangoma inyanga iThixo lezi ayisafunakala emzini yalamadoda. Utshwala afunakala emzini yalamadoda mayibonga inkosi. Yawuzo amen mncane madodeni. Nako ma usekho nje tuke nje wona uma nabo nje abasayingenda ukuthi utshwala mungabi khona ngoba sekwaba khona isiko ongalaza lefaka kanti umkhuba kuthi ukhezo lo ma. Hayi ngawo lo msebenzi kufanele ufile azange libe khona ukhezo lo ma nokhamba lo ma. Ubani wathi isiko utshwala ubani wathi isiko ukuthi abantu besimama baphuza ijiki. Ijiki lajika inqondo amadoda abanomzane balahla umnomzane indoda sine kubala afika umuntu athi ngicela unkosikazi wakho ayongilekelela lapha ensimini athi mthathe usedako ujiki lajika umqondo konakala imizi amadoda phaphama ngakusasa kade edlijiki athi hawu zithi ingane hawu baba ngisimbonile uma esebenza ensimini noma jiye lapha baxabana baginqana phansi alibonisi kuse utshwala be umajika kanga adonsa inhlenhle afika ambhuqa bhuqa umfowabo omncane wafa imizi yamadoda. Ijiki alona isiko imkhuba leyo akufunakali ke emndenini osowugeze unyazi. Ngakho ke wena uzodecide njengamanje noma ubizi Uber ithatha imbuzi zakini noyihlaba ekhaya ngoba uma wayifaka nje uShembe uzobalanda ngempela abantu bakini abageze ngempela abasafuna utshwala emzini wabo. Okuchaza ukuthi uma umndeni wakho usugezwa uNkulunkulu ekhaya emphefumulo ngeke usakuvuma utshwala emzini wabo mase ufikile. Amen. Hawu amen usazacile nako mama. Kodwa sekukhona uphaliphele.
ngiqinisile njalo hayi ngoba ngincokola eminye imindeni iyabulala ithi usibusela odakeni futhi labantwana ushembe ngeke sigeze kaningi ushembe ugeza kube kanye abantu ngiqinisile ijika lifunakala ngoba samlanda futhi lo omfishane omude omnyama okhwishiselayo lo mthembile azongena ekhaya namaplastiki nezikhwama ayisafuna inyanga nesangoma ekhaya uma umndeni usugeziwe uma kunobukhuphe ekhaya umnomzane usokhaya uyena obhincayo ayobika ubukhuphe ekhaya bese bebikela umvelinqanga umvelinqanga abaneze isibusiso baphebeze lokufa baphebeze usizi baphebeze ubupha ekhaya baphebeze isitha mayibonke Nkosi ingani usuhleli nabantu basezulwini manje bese abantu baphile ngemvelo baphile ngenhlanzeko abantu yonke into bese iyachachamba ilunge izwe libencwaba nezingane uma ukhuluma nazo zikuthokozisa ingane ziyeke ukuthi awisilwane lesi akusena umuntu lo yinja abanye bazathuka ingane athi akuyena umuntu lo yinja kanti ingane ihleli umuntu wadliwa yinja awungulu inqobo lalo yambana angazi ngabola amathumbu mina kanti ingane ihleli isihonga esafa sigcatshwe ngamafutha engulube sigcatshwe ngamafutha ezimpisi ethi umuntu uyayiqinisa ushembeke la ekhala emphefumulo uyayikhucula yonke leyo nsila uyakwazi ukuyikhipha yonke lokho ngcola egazini lemphefumulo yabazali bethu alimunce lelo gazi baphenduke babe ngabantu bayekuza nokufa egazini lethu mayibonge Inkosi ngicela ukuphetha ngalokhu ngicela abalalelisise kakhulu ngoba sithethisiwe khona isalukazi sifikile ngolesithathu kuthina nomshumayelo wesimamani sikhala inyembezi mangaphazami sithe ngazo sangala emampondweni sathi ngithunyiwe bafana kunina selithumelile ukuthi bapha bashumayelo lapha ekhaya wathi akwanti abafana abancane ngaka ngithunyiwe bafana kodwa ishila Inkosi yathi abafana bami abancane lapha baboye baba ngamavanga bangatshela abantu lithi lesalukwazi webantu bami kuphe eJamangweni sabakhombisa ithi na uthi hawu mntanami bantu bami seniboshiwe kodwa uNkulunkulu uthe uzobathethelela ngani uma nikhulumile uthi lapha abantu bami lapha abantu abaqonda abaphilayo ukuthi la njengoba nikulomuzi niphekele izinkumbi zabantu abakhulu namakhosi nondlunkulu niphekele abantu abayitatanyiswa kodwa ababoshwa amaphutha abo ushembe mase baqoqile bageza behleli la ezindlini belinde ingane zabo ukuthi ikhule bese zizobalanda uthi bondliwa lapha ekhaya baphekelwa yini lapha ekhaya uthi bantu bami ithe umqalo wendlela khona into engangiphathi kahle lapho mama ngazi umkhokheli ufanele ayibheke lento uthi sithi lesalukwazi kuthiwa kulendla abapheka kuyona kunestebhiso awusaxakeka istebhisana sathi awuze gogo usitshengise uyafika sesiyasibona sakha lapha istebhisana esikhuphukele endlini yokupheka ngoba sibaleke ukuthi makunethi imvula amanzi angangeni kuleli xiba labakhokheli kamkhokheli nomama uthi awu isona impela esakhuluma ngasubhombela uthi omama bahlala kusona bese beqhwakela bese becweca bakhetha obhontshisi benze yonke into uthi bantu bami ithe Inkosi pho la ekhala emphefumula yini abashumayeli bangahambi bosika amabhentshi bagcwalisa umuzi kuhlale khona emabhentshini ngoba nabo amakhosikazi ayaqhwakela lento ey'tebhisini angazi-ke noma kuyenzeka lokho uthi bantu bami ezulwini kwazi ukuthi umuntu wesimame ugoqa inyawo noma inabise abeselungisa ukudla kwabantu mhlawumbe ngenzeka ukuthi bakhona abaphunyukayo sebechoshwa intuthu abesethi umuntu awuthi ngicuphe acuphe kule stebhisana makunjalo kuyekeni ngoba uthi uthetha Inkosi yathetha yaze yathi sithi masiza nesibusiso sizonikeza labantwana abasebenzayo isibusiso bese sihlithwa imindeni yawo ngoba iyayithi Inkosi lezi ngane zisihlehlisile ngoba lento eziyenzayo kubonakala thina engathi yenziwa yithina
uthi la yahlehla futhi inkosi yayisiya eSipholi uthi wathi mntanami into engiphatha kabi lapha eSipholi amakhosazana alekelela lezi insizwe eziphekayo bese benikwa ukuthi abacwecwe mhlawumbe ocarrot noma yini bese bethi mabecwecwe bathatha amatray babeke lapha phezulu kwamathanga abo uthi abantu abami ukudla kaze kuqotshelwe phezulu komzimba womuntu wakhuzeni ingane futhi lapha eSipholi uthi labafana kufanele baye eNkulunkulu unyazi lwezulu bayocela uAnti ozohlala nezingane eSipholi ngoba izingane azazi lutho zibanga umsindo eSipholi zime ngeenyawo zithi hluphe zime ngeenyawo zibanga umsindo uthi kanti mntanami unezalukwazi indala ushemba ayilandile zasemandulo ezihamba zizintombi ezingawufuni umsindo lezi zalukwazi zisalinda izingane zazo ezinye izingane ezizolanda lezi zalukwazi zingakazalwa ngoba lezi ezizelwe sezimazi kakhulu ushembe sezizeqe ngisho umthetho wakhe kusho lesalukwazi sithi thina nasi Sipholi uthi inkosi isuke la esibheka ngakhona kwathi uthi ngihamba kabuhlungu mina egcina isibuye yathi bengiyobheka eSipholi mntanami hamba ungitshela abafana ukuthi isibusiso semndeni yabo labantu abasebenzayo ngizosibuyisela kubona uma beyikhuluma lento beyikhuza ngoba labafana bayizingane babuye basaba ukukhuluma kuthiwa kwasekuthethiswa nangu baba seduze kwami mshumayeli kakhulu ngakho-ke siyaniluleka intombi nina esenithanda ukukhulakhula khuzani ingane kuthiwa zihambe ziyodlala ngaphandle hayi ngaphakathi endlini yaseSipholi zime ngeenyawo zithi phuhle zibanga umsindo ngoba kuphazamiseka intombi endala uthi khona intombi endala eseyiphila ngokuhlala phansi ngiyakhumbula nami ukhona uAnti angazi bathi uAnti bani usekhulilwe angazi umsekhona yini wayenomzimba nje omkhulu obephuma nje oba kuyo emgidini ehleze ehlo bani usakhona usedlulile akashonile kodukile bese khulile lo Anti uthi ke khona abantu abanjalo bangasazwani nomsindo lezi ngane zibanga umsindo yitsuninize kuthiwa kasambe socela uAnti somcela enkosini unyazi lwezulu ozohlala khona lokho ekhuza sintombi siyanicela ke uAnti sika engakafiki uAnti sicela nani ijwayeze khuzani ingane sisho kunina izintombi seyithanda ukukhulakhula niyezwa lo amen wenu ozace kanjena uma kuthiwa ngikhuluma ngoswiti ngabe niyaqandula niyawuthanda uswiti ezwa ke akube njengoswiti ke ukulalela umthetho bantwana benkosi ngoba nimelele ingane anibuke ingane intombi engaka kuluvila ubona ithempele nentombi engaka lezi ngane eziqhutshwa imndeni izingane zasemakubo nezasoko ninalume njoba begcwala kanje la ekhaya yikho into ezwayo ngisho ingane engaka ndabe ezithe engaka isithohlongwane maye kuyifici iganga ingane uyifici isebenza ingane zalekazi ziyasebenza mase iqediwe sedlala uArigogo kanti ushembe ukhulisa lelihlule lakini elihamba liyihlule aliphose phezulu kwalezi ngane ligijima lijombajombe bese liyaqina libe umuntu usho njalo uNkulunkulu unyazi lwezulu uthi niyiphakele lezi ngane ngoba siyasebenza ngazo lezi ezigcwele kuqwala ingane la ikole eziwu7 ingena la zonke izinsuku zizophakelwa zizodla bese yisebenza ingane yabonga ke bantwana abahle basezulwini ngicela ukuma la baba Sithenjwe sekude ngizocela kuma noma ngimuphi umshumayeli ngicela ningihambisele umbhobho kundaba ezitha abeke libe linye bese sibuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ikhala emphefumulo umpula nabo bahalela ukuzogezwa mayibonga Nkosi amen abanye bayakuthanda ukuza kushembe ekhala emphefumulo kodwa basaba amacala abamade kakhulu babona ukuthi bayomelwa le ngane yokwazi ukungamela amacala abo noma izoshiya endleleni bathi ngeke ngivume ngishiye isikhundla sami mengashiya isikhundla sami ngayilandela le ngane ithi ekhala emphefumulo kanti izongishiya endleleni ngoba isikhundla sami sesivalile yabona into ekuthiwa isikhundla awubuke njengamanje la uhleli khona angithi awezwa inqanqathela yamazwi uhleli phezulu kwawo sezowafudumala usezwa lutho kodwa mangase ngikususe manje ngiyokubeka la xhaphozi ungadini ufe ngoba usuyoqala esinye isikhundla esigodolayo esinamandla lesi siyafudumaza
nabo-ke bahlala osizini nasekuhluphekeni baze bafudumale baze bakujwayele kube mnandi baze bathi kungcono la hleli khona unokuthi ungishintshe ungibeke kwesinye isikhundla manje into abayifuna kithi uthi ushembe bafuna kuqala iy'nhliziyo zethu bayibone iy'nhliziyo zethu ukuthi zingamaqhawe zinesibindi bayivivinye bayifake esikalini bese bevuma ukuthi awule ngane izohamba isifikise ekuphakameni ngeke ishiye endleleni ingani usho njalo umthandazo elandela ngemumva indlela inde kangaka uthi ushembe asilandele ngemumva indlela inde kangaka uyena ushembe osolayo asimlindi ushembe abakhucula insila abahalisele ngezulu abakitaza abashumayele bagcine sebelithanda ilizwi lakho bavuma ukudedela ithixo ngoba inkinga kubo izithixo abayiphethe angithi abanye babengakwazi ukuphuma endlini makuthiwa akaphuma endlini uqala ungene egubhini lakho abuye segugushekile njengoba namhlanje sigugusheka angithi uyasibona akukho umshumela ongagugushekile nami nako ngigugushekile nako bona kwakwamatasi angithi kuthiwa amatasi iy'khwama zabe ey'ncane ezazinoshaya phansi agingqike ushaya baqonde thwi kuthiwa amatasi iy'khwanyana lezi zami uma izohamba qala angene endlini ngezwa majiya ngiyezwa angilinde kancane angene endlini athi shwala ushwalaza ngento angayazi uyinikezwe uhluntu majiya athatha afake la akazi noma ushwalaza ngezinqa zonkosikazi wayehlupha endaweni wagaya wenza into lezi aphumeke uma ngazange ashwalaze uze ma ehlala uthi kwindoda yalutho lokubuka uyaphuma nje emzini kayihlo umane uphume nje uvathazela kuthiwa indoda yalutho babiza ukuthi amadoda abantu uma beshwalaza ngamakhubalo